Ajumator church lira ka khai tongka na tum bang kula khmain saruno ina ta diang ta kang sot nau azak chungathai de lei gen line la shuti ra ta klei ja nei shikmi ai na our family la ra de lei. We like to welcome you into our worship this morning. Ujang shikmi hi na tum kai ka thai le re si tang hong lau nei hi yang la kwe le ka Indranagar li pamdak lai nei kala khang tai bing la in yang ka ta aming ta azak thai aming namak thai wang nei jana ka phyaw mai loi tan ina no aming da tam aming masing sala la kala shi ari la sami khai hi la hi de ka thar ka ta nei khnau li la ta la sami honra ga ji da itum la phning ka chat akana next Sunday hi ishi Tangkol City Churches Network Chennai meeting now with the Chile Bahora Jana e Dikan Kai Malay Samra e Maklatam Tranjili Pastor Watpam he Kala Watson he issue associate Pastor Victor Zimik Singmira Atang Hopokli issue is women's in a workshop 6 and 7 Lisara Giji Western Nilam Jili in a Teogam Sansangawe Visranti Nilayam hi Infantry Road Indian Expressway building lemni. First day dang ji sayang laka apam ji kha tiaw hai kha mi na chung na hai kha second day dang ji UTC li ship sa wai randale jena ji ta da na to meaning li khai me sa lo at least 200 zangre chanre jili ka chung na da hai kha itum second day ba je Saturday ba je UTC li ship sa wai sad le ji hi ning de khai me sa ari tangol tu mak cha bang ina mtui ki ji substitute na la deu khlat me ha we ina substitute na khlat me jan in tangol tu na sa ji khang te ye a chu lek je khning na lo da jang substitute na ka tangol na ka jang This morning my meditation is based on the story of the blind Bartimaeus. Blind Bartimaeus begging in the city of Jericho. Bartimaeus is not a very typical Palestinian name. Those of you who have studied philosophy will remember the great Greek philosopher Plato. He wrote a book called Timaeus. So you see the connection there? Bartimaeus, Timaeus, Plato. Here is a blind person by the name Bartimaeus. If you translate that, it means son of Timaeus. Plato, one of the wisest persons in this world. Can you imagine the wisest person in the world begging? The wisest person in the world lacking, not seeing, not understanding. So here you have the wisest. You can fill in the others also. Maybe the richest, the most powerful, begging. Whatever may be our position in this world, in God's sight, there is still something lacking if God doesn't open your eyes. Plato, the wisest person, he's supposed to know and see everything. And yet here, probably it could be a reference to Plato also. Here is Plato's son, Timaeus, begging. Bartimaeus shouted at the top of his voice. One good thing about Bartimaeus is that although he is blind, he sees. He knows the identity of Jesus, and he addressed Jesus as Son of David. Now this is one title which Bartimaeus and later on the crowds in Jerusalem will address Jesus as the Son of David.
That's a very appropriate title, a royal title. Bartimaeus is blind, but he knows that Jesus is a son of David. Jesus' disciples, they see Jesus, but they don't know who Jesus is. The blind sees, and those who see are blind. Who are we this morning? Do we see and yet are we blind? Or are we blind and yet do we see? Bartimaeus the blind sees Jesus. He shouts for help at Jesus. Jesus stops, healed him, and Bartimaeus followed Jesus. Bartimaeus shouted at Jesus, "Son of David, help me." City of Jericho has this habit that whenever somebody shouts, the walls of the city tend to crumble down. Remember the story of Joshua? The Israelites went around the city 7 times and then they shouted. And the walls of the city came crumbling down. And here we have Bartimaeus shouting for help. The walls came crumbling down and Jesus healed him. This morning, perhaps it is a good time for many of us to shout. Probably then the walls will crumble down and we will meet Jesus. Bartimaeus ari hangkai kharchan we kaklathi Bartimaeus kaji hi awe aming kaklatik chunglei kakhani hangmige khare bali Bartimaeus kaji a kachama we now khamanga khamakhaw now kaji ne khareli Bartimaeus kaji chita da khlat pai kachama khamakhaw now kakhani khya ka now the awe aming hiklat pai jine Bartimaeus kaji hi kaklat kani hi awe wang mashungi kaja jishui pangli kachama Bartimaeus khamanga Bartimaeus ji khya ka mi aka satwe hawe Bartimaeus mi kampela la chishu kibagla jithaye Jishui sa khangdu bing mi mang peola la jishu kibagla kaji atum mathai mane Bartimaeus na jishu lik ho je David we now mirror the hode jishu sa khangdu bing na jishu le David now mirror dum hola kone David we now mirror je ka awunga we now mirror jin da David awunganda jena Bartimaeus in the mi kampeo sala la jishu here awunga we shing kurai na karane gaji thai wo Chit how the ana ping luck kind of jishuli wow the clay. Rakta clay jishu is hacking to bing jia mataitu jishuki baglaji. Examples are the Peter na jishuhi na messiah ne the hang salala, kajita messiah look amati today. Jana jishuna palakari e messiah and nanakangji palakari the jishuna ali kamyami. Jana jishuna ari e Jerusalem le waura kahangam tranjili Peter na mavalo the kam jinda Peter na messiah we kaklatai sa jama kam gizla kajibawa mark we lightly a messiah kajibai Jerusalem le wala ka cross le hokhang ragji hi klainda Peter na jimatai jilla messiah we kaklaji tuk na matai wajilla jana jishuna le krawdla James and John we take a quilia jishu we messiah he pam kongli pamra kajiwi angkain le dekne chiwaina anina James and John na jishuli na pam kong kapaman ranjli inile akalina we shong akalina we yashong pamusak lo jilla jena jishu na hangdala ji I wat maning mane ka tenkochi mangai je ka ji Kamong show me by
tengkot chi ga chot ka chang ne khang de James and John and dang da jishuli sung sang gang so rai la jishu e Messiah wat khigla ka jim thai chil ami ka rak la jishu ki bag la ka jim thai chil la atam hi jang Mark we ka big sang akhum jishat chili Bethsaida li khang pewa ka li rai khmi zang da le de Bethsaida pam akali Jena jiwi kharzan jili jishu na mi ba jili khnisi da sazul ka awe ami khang peo ji rai mi wo Bible ke misali question ga hanzar lak ji hi kisa da jishu na mi ba jili khnisi da sazul da jishu pang sab ma le jila akshi mang sazul ga mrai mi bai mala kisa da khnisi da sazul da jishu pang sab them saki wa dawla ang jena itu mo sa la ga mathai tu da Sat ka sa ka mong ta tu jena khandi ka khne sa lo ung ta le dilla jikta principle ji shule le apply sana tum na a hi marai mi thai tu la khni si da ke mangana sa chu da jene ka jang kha da ji we khar jan ji shu we sa kang tu bing mi khang peo ji li chan cham ga sa de ji shu na akshi da tam si thai la atum ji shu ke bag luk ji ma thai mra khni si da tam si thai ra ji ti la thai na ur ji we mangana chan cham ga sa da Jishu na pang shabwat khai mning jinda akshi da amik ji shomai da sa mathalai na mathai tu khani shi da sazu jana thar za ren thai Peter la James la John la khani shi da kadum shi da sazu mi jan thai naw la Peter la khare li hang la mathaim da la yam gai dili jishu ren gai dili ung thai naw la jishu ki bag la ji James and John la mathaim da la yam haw da la ring hai de lung thai naw dala akshi da tam stay akshi da sak stay jan atum ma thai jilla ka khani shi da katum chi da tam jen thai jini jen Bethsaida li rai mi da klei ba ji khani shi da ji shun sing me ji ji shi we pang sa wa khai maning mane ka ji shi we sa khang ji bing we ma ga thai ma tam ga thai ki jili ka hang ne yarwi mishan li ma ga zanga khang apeo Bartimaeus Jina Jishu we sakang to ga thai bing lia thai mai hawa Jishu ki bakla ga jihi mi komo we miktalia khang zan bing hi itam yang ta le de atam ne ki thai rugla ji itum sui ga tane a chon no October first week jili Harvard we debate team aina jail li zang da le debate team atong a phadla ka jail li zang bing jino yo how de debate sa la ka newspaper kai ke paad le re Harvard og thui bi University College li number 1 le de khle India ning ne og thui li jang le de khle number 1 sil le de khle ne ha jail li pam de khle mi ga thum Harvard wen mi ga thum debate ka san jail li pam de khle bing jin na yue kai itum ni yang laga mik nga pew nga khamrau mathai khamrau itum na yang kata bing china yu hai Bartimaeus ki thai marau da mi khang pew da khang zan da ka cham da ka ana ji shu ki bagla ka jana thai chi thau ga da ana khon ping lak kai na ji shu aming sing da wawa ji shu na ana mashung lak kai na Wow the clear conji shamida amli amik rangsak. Jishuna awe Bartimaeus na awe kachonji her hailaka jishuli shutui hawa. Bartimaeus we kachon ishim tangkul songan yang jiga haura kesta wailaka ngia songa haura ji nga baipi lum kwai. Ngasun songa mina paisa chat her dak leji koi kwai mayak wai da haura ji awe mangali maya dak leini. Awi mirin ne ba awi ka chonji ka awi mirin sak wai je ana ji herai la ga ji shuli shutu hawa ki jini Matthew Mark Luke John pau ka pha Matthew dai li Mark hi ili shulo ji hi Mark ka sak mai de Mark li ili shulo iti shulo ki ji hi ji shune picnic wa o se ki jimning de Mark li ka iti shula ka cruise li ok thang se kiji de Mark li
iwi sak the sangai ka iwi mi sangai ka jot la ga ring re ke ji hi mark le sheng la ka ne jang de acha we cruise phung la ka ili ti shulu ji shuli ke shura hi ka jot ka chang phung da yaro le sha ba sa da ka shura bing le ka hang ne ishi church moto vareli kokrum kala mikumo li otram kangatu he mark with theology ka sana wo mikumo li vareli kokrum here mikumo li otram kangatu sheba sakmi chikat laga sheba ka sahi hililang kamai khile rekla natumna shada kale kai na shada le re Thomas Edison the American now inventor ana oktili wat phashok ek chung kale ne tam tha da ari itumna amokap ta kale instrument ni la an phashok chene record player hi na an phashok chene electric bulb hi la ari itum machine dra ka electric bulb khre ka chamba je chila ana phashok chene awe kharjana kale a hi school li tamda le lakha waja ba hi na a hi pa hare da pring de ali them na homo genius saumo our national tha da school li pam lakha ta da lai ka pa ba sim ning to ayarli zat lakha tha da ngreu lakha tam ka khoi shu khoi national sai da waja na yang lakha ali pa hare da pring awe waja ba ji reverend na kane atam chi tranjili reverend bing na loja sa sa jini Reverend Engel, yang kigla we German we amingni Engel kigla de gzingrau kajini and we Migdalia Thomas Edison hi pa gai ni larik pa lo jilalam pangai jadam lia larik pa ka ta itumna ngunui de le ka sadla school li wala ka memorize sadla jadam li jata sa sadla memorize logic Edison wo masangai tu our creative sao ge da our ayarli zat laka wa thong thang sing laka yang laka shrai tek laka our tam kui de le jan wa jan hi bai pa hai de avuli lahang ni sino me re hi khang te pa kai stan ni da jena avuna in tam stay de avuna Thomas Edison li shimli le tam stay avu we tam se manga ajena Thomas Edison ni oktuli paula khaimya ka shokdala waja bana wa mathaisdla Thomas Edison we kathem sasap mangsabi kha avu na wa thaisdla Thomas Edison we sasap pangsapji itum hili achu raka tak le itum kai ping hi tishu ki bagla da mathe sala bai kha itum me akon ji chui lak aina pau kha la ka khang jon ji pho bai jishu na Bartimaeus we akon na khami tha da itum me akon ji la jishu na mi re Jericho kainung hilia mina akon shok da waw kha khamtha wa de shok ji wa Joshua wa tam tranjili Joshua na rairak tam tranjili Jericho kainung la rairak tam tranjili chini shi de koi la kha Israel na ming na chini shi we ji tili akon pam yang lai na wa ka jana Jericho we phako vaikur katong ka da khla taw la akon pang la ka na wa kha khanga John ka ta hi Jericho le legenda Bartimaeus na la chiswa tam le yang la kai na baw jana khanga John ji kata ji lai Zacchaeus li paningung dala Zacchaeus kashina khlok pa ji mi kteo ba ji ala Jericho winde jishu na Jericho kanan tranjili ali la sok mi sambangwa Zacchaeus ba na wa kon panglain ma ba salabai ka jishu le ka pe yang jena jishu na thai hawo Jericho kainung hili khamathai sok jar la ke Achui thumi Sunday service la Jericho services thani Wawlu sok mi de tara sare yang lo
Jishu na nali thay laga talo inaw mera inaw lavo I achu naling so da pazang rumre iwe sok mi re kaji atang sabay lagi siyang sonaw bing yang lo vau lo sok mi jera dalay amen